oya nk'ubuzi bwo koza ibihombo yakora agasuzuguro je nta n'ibyo nokora ngo nurire hejuru nze guhanagura feni zijya zizunguruka agibwe ntabwo nakoze pe ariko hari ababikora hariho ababikora kuko apana kuvuga ko bagusumba iyo umwarabu kinazirana naco umweretse agushikije mu nzu yiwe ukamwereka ko itegeko ryose atanze urikorerako uzorinda uva muri iyo kontra urikorerako jewe ujya mu kuza ko twasa n'abakorera ahantu hamwe niwe yatanguye kuza mbere yanje twaravugana cyane nari kuri ya report twaravuganye bucaye uri ndege twaravuganye arambwira ati ndatashe twemeze neza batanguye kumutora corona kwanza muri Saudiya batamusubiza ahantu yugaranye batamugira y'amisiri okay hama Imana iragira neza arasafiri baramusafirisha araza undi arambwira nashitse arandikira amafoto ari kuri ya report abana bagiye kumwakira so ibintu bigenda bityo amaze nk'amezi dufate yaramaze je nari maze nk'amezi 4 nawe amaze nk'amezi 5 gutyo sekeje yaramaze nacitse ngahi Burundi wamaze nk'amezi 2 ari hano urumva twarasumbanya ikiringo hama rero niko kwimpamagara ari mu bitaro arambwira ati burya ndagwaye kuva yari arambwira ati ndabe agenda akaturaba mu bitaro sanga ko karagwaye ari mu serumu hama rero je duherukana uwo munsi twasubire kubonana uwo munsi yari mu bitaro naragiye kumuraba ndamubwira ati nzogaruka babize abantu dufatirirwa hirya no hino tunaturiya saba ko ntasubirayo hama rero ndamutelefona arambwira ko yavuye mu bitaro after ndarumva ati nimukiye muri yanzu yanjye nshasha ndamubwira ati sawa duza kuraba haciye iminsi rero niyo naza numva ati bantelefona terega muramuka zawe yapfuye Oyo. Hello my people. Hello my big family. Call me Starboy, aka Mr. Recorder, Mr. Meat, Mr. Kimararungu, Mr. Love in Town, Mr. Ubeshi, Mr. Lifty, Mr. Umukozi wo munzu. Ije bigana bica kuri Star TV, all day from Burundi, East Africa, Africa. Number 1 presenter, last man presenter, Burundian presenter. I like to support everybody in our country. So, right now, nawazaniye icyamamare bantu twari dukumburanye hari abantu bari bambwiye ati tureza kumurondera komiseri kugira ngo iyo duhuye n'ubuye iyo dufashe urugendo tukavuga tukajya mu yindi province nuko nyine tutayibereka tujyanye n'ibindi bintu by'akazi komiseri umeze fresh so genda shime Imana vraiment umeze neza ariko wanyivye sha ubuntu ko nambaye rouge na uco wambara afu rero wanyiganye sinwiganye wonze we wanyiganye wera ko jewe baba batwibesha ngo turi muri Saint Valentin man reka ntabwo ndara naho kaye kwera mfise impuzu nkeyi ina iri mu gatondo ngo bisigura yuko wewe na wanakuwa wanyiganye umeze neza ariko uko kabisa fresh sana niko fit kama yeye mugabo ndakumbuye aba Saudiya man muraho mwari munkumbuye ari baroza bayisha mwari munkumbuye kugira ndakafitira aho nyene baroza bayisha bari n'abafana bawe n'abafana banje baranduka bakamfaka barankunda baragufana hajya ngo gufaka ngo bisigure baramutse mu majambo make hama twikorera ikiganiro kuko dufise byinshi byo kuyaga iyo duhuye na komiseri turavuga n'amabanga so urumva mwese abakozi ba Star TV ndabaramuje nari mbakumbuye nyimbaho muri hose muri amahoro umwaka mushasha kuri mwese dushaka dusozera umwaka mushasha nta kuntu uraba nk'umufanzi muri Star TV ukamujyana hano umufanzi muri Star TV uwihuta nijyanayo Mike njyanayo Mike Mike ni iki Mike umuntu wanje nyine njyanayo nawe ni umufanzi wo muri Star TV
uvuze kuja nayo Mike yaka hariyo akantu nyabari rero so nsohokana we Mike uramusohoka wewe ntagusohoka aransoni uyu munsi kugeza gusohoka umunsi rushikiriye hariyo akantu Mike ariko iryo zina sinyamenda ryumvise oya ntumbeshere ndakwikomye kandi nkwikomye ndimbitse okay uko biri kose je nibaza ko uvuze Mike bisigura ko ari ikintu kiri hagufi yawe aho derukira ngaho watubwiye ko atamusherufise watubwiye ko umufise ngira kare nta musherufise kubera ko atamusherufise sindiko ndamurondera mugabo muri minsi nshobora kumutangaza kubera kugira umurondere mu minsi ya Noel mu minsi ya Noel njako dutangurana umwaka mushasha seri vupe cyane ku minsi ya Noel nyene niho mukundana ugasanga nyene aratanze ibintu byo bikomeye kuri oya apana je nshako tuzohera itariki y'ukwezi kwa mbere urumva sake muzohera itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere James ati ahubwo uriko urarondera abakunzi kubera ko ubona Noel igeze nabona oya ugasanga wabuze aho kura gace oya reka ntaho kubura aho nkora umukera ahubwo ndakubwiye ati nkeneye wowe utangura n'umwaka mushasha urumva rero kuva ndamukereye bani ndacyamushakisha ariko ndibaza yuko arahari gusa ndamuvuze bava baca bamuntwara nicyo gituma utamuvuga bisigura yuko abantu bose ko baradukurikirana ntihagire umuntu aza kubaza kumisa oya ntihagire uza kumbaza ko ntamufise uri ku isoko sindaja ku isoko ariko hari abo bimaze gushakashira ku isoko abagurisha reka je singurisha ukabahereza ibindi bisori bibogara ati umwana hariya ndabwiyamye nta mwana nta bantu tugurisha twebwe naje sinigurishije woja kugurisha abandi ntibirashikagira umuntu aguca ko ati ebana komiseri fasha nyene kugira ndo nkujya mu ntibona nyubaka ko barantinya urumva ni komiseri kwa bazumenye n'iryo zina none gazima atari komiseri mu gisoko cya polisi ni komiseri w'abataxi yes ko biri kose uno musi no bayiko tukije imyaka ingahe komiseri avuye mu bigo by'abara ibiruvuye mu bigo by'abara mvuye yo kabisa komera kuvuga ati bugira usubire ufata isafari oya nta isafari vraiment uno gutena hanyene ni wacha amahera arahari nta kuntu usubira muri Arabia cyangwa umani ko yitse mbagomba mbanze ndongongwe kwanza sirive okwirarana nabirambiwe rero baba bakurongoreye barahitse oya ntibarandongo ine kurongorwa zicyo Starboy hari invitation ndaguha ine kurongorwa ni invitation abantu bama babarongoye oya reka invitation iri ngisohoka ahubwo Maria yagize ugiye naho kurongorwa mariage basi ariko kurongorwa rongo kandi ni guhera itariki imwe y'ukwezi kwa mbere rero ntihageze ariko kurongorwa byuzura oya sindongorwa umane dibu nabaye agasubi siri nshobora kuva hariya utsingo oya wabaye iki nagasugi nibereye isugi hajya gasugi ni umuntu wanize umuntu atarakogwa ko nyine tarakogwa ko ni atamuhunga mukoraho atamuntu namukabakaba urumva rero rero guhera itariki imwe nyine kurondera nanje guhera itariki imwe y'ukwezi kwa mbere ntuzotangura nzoja nangura kandi bavuze ngo hari uhari mugashika ikuko none si uwo nyene nariko ndamuregera tuba dutanguye bishaka nariko ndamuregera ndabeje ari serious Zigura ko mu kwezi kwa mbere komiseri azoja mu rukundo nyine kwa Afrika cyane kandi nzamubereka pana ameze neza indi ayiguhaye thank you so much umuntu yangurisa ndamukunda cyane enye wayiguriye muri Arabia Saudite no nabonye muri hari utuntu twiza ariko muri Arabia Saudite hari utuntu twiza acara guhereza okay reka tuvuga ati uno munsi nubwo ko iminsi mikuru ya Noel yemerike iyo uri muri bya bihugu by'abarabu hageze iminsi mikuru ya Noel na Bonane waba umeze gute abakozi bari hariya anye bayimbaza gute biba bimeze gute mu majambo make mu gihe mufise abana bari no bamwe abandi batabafise majambo make twebwe nk'abantu Burundi tuba twagiye gukorera hariya uravuga ati umuryango urakeneye ukavuga uri hariya wese bari kwikora ku mufuka kwezi gute ashaze wabona ukwezi kurahenze kugira avuga ati abana bakeneye impuzu mama wanje papa wanje
abantu bafise imiryango tukabagira neza umunsi mukuru tukawubagirira rero n'abandi ntimwibagire kubagirira umunsi mukuru imiryango yanyu kuko murenze mumara umwaka utagwaye ntatoye yani ntakimana bisigura abantu bose ko baradukurikirana bibaye ngombwa baduhereze Noel bibaye ngombwa ari muduhe kabisa ni muduhe pe kuko Imana yarabarinze umwaka wose ntugwaye urakomeye akazi kagenda neza naba rero mukoreye iminsi mikuru ariho abana b'imfuvyi bariko barafashwa ngaha ntimubibagire urumva araba mwikusanye kugira dushimire Imana ko yatumukiye yakwera neza ndanakubwira pore cyane novuga inkuru tugira tugarukane gato biciye kuri rezo soso kuko hariho benshi batabimenye hariho umuntu uvuga yuko no muvukana cyangwa yari umugore wo muvukana umwe yahora ari muri Arabia Saudite aho yari muramukazi wanje sigura yuko yari abana no muvukana oya muramukazi wanje seke umugabo wanje se w'abana yavukana nawe se w'abana yavukana nawe amaze kuba muramukazi nawe urakora muri Arabia Saudite yego amaze gushika i Burundi yaragwaye mutima ushobora kutwibutsa gato yitwa gute byagenze gute irano ariko aradukurikirana hari abantu batararonka message bataramenya yuko yoba yaritavye Imana cyangwa yego use n'utubwira ati yagiye umunsi byagenze nuko so jewe ujya mukuza ko twasa n'abakorera ahantu hamwe niwe yatanguye kuza mbere yanje twaravugana cyane nari kuri aeroport twaravuganye bicaye kuri indege twaravuganye arambwira ati ndatashe meze neza batanguye kumutora corona kwanza muri Saudiya batamusubiza ahantu yugaraye okay hama Imana iragira neza arasafiri baramusafirisha araza arambwira nashitse arandikira amafoto ari kuri aeroport abana bagiye kumwakira so ibintu bigenda gutyo amaze nk'amezi dufate yari amaze nk'ije nari maze nk'amezi 4 nawe amaze nk'amezi 5 gutyo sekeje yaramujye nacitse ngaho i Burundi wamaze nk'amezi 2 ari hano urumva twarasumbanya ku ikiringo hama rero niko kumpamagara ari mu bitaro arambwira ati burya ndagwaye kuva yari arambwira ati ndabe agenda kumuraba mu bitaro sanga ko karagwaye arimo na serumu hama rero je duherukana uwo munsi twasubire kubonana uwo munsi yari mu bitaro nagiye kumuraba ndamubwira abiza abantu dufatirirwa hirya no hino tunaturiya bisaba ko ntasubirayo hama rero ndamutelefona arambwira ko yavuye mu bitaro after zanumva ati nimukiye muri yanzu yanje shasha ndamubwira ati sawa nduza kukuraba haciye iminsi rero none aza numva ati bantelefona terega muramukazi wawe yapfuye ndatangara cyane ndatunguka ndavuga ati none umuntu yarakomeye byo turiko turayaga byagenze gute okay je ndavuga ati reka njeyo sino inkuru y'imbarirano nawe urayumvira utwa niyo wiboneye ndajayo koko nsanga ibyo bavuga nibyo koko twarababaye cyane kuko yubonye umuntu twamwahangayikanye yarigoye iyo arubatse inzu nziza uzi kubaka inzu y'imiliyoni 50 afu ugapfota ibayemo yarubatse igipangu cyiza vraiment ariko hari abantu bavuze ati bivanye na burya buzi usanga buruhisha basanzwe bakora mu bihugu by'abarabu kenshi hari igihe mu gihe utagiye urifuza cyangwa wifuza maze gushika Burundi burya buruhe bwongera bukaba byo nibyo byo babirimo n'uburuhe bwo burimo kuko ngabo ndabiravye yaramaze kuruhuka kwa mezi 5-6 menshi wicaye ngaho i Burundi warobibaye yaramaze kuruhuka bitosheje seke sinavuga ngo ibinabiriya ko umutima je ntaho namuziga ko kuko nta muntu agwaye umutima akora mu bara umuntu agwaye umutima barambeshe icyo kintu barakimeshe sigura yuko ari bwa nkora amatohoza yimbitse sigura ko ari bwa buruhe bwoba bwaratumye nanjye no byibaza vraiment muga ntibavuge ngo umutima kuko ugwaye umutima mu bara bwose ego vraiment yari mu bara buhazirana n'indwara yari yose kuko indwaye ntiyobaye ariko zihome ajya waroze ihome oya okay tubihome ari umuntu yigeze kumbwira ati komisionari kikubesha akora jewe nakora mu nzu none nababwiye ko watoro wewe wavuze ngo watorotse jewe narotoroka oya jewe natorotse vraiment nauza tuwarete z'abara my friend akandi chapati aya amaboko amengo hari umuntu yabwiye ngo wewe wakongo ntwari muri kontra ngo arona kongo oya jewe nigeze mva muri nta muntu ngo yisiga nk'uko batagasi erega banze muri ndire uri umusirimu je mvuye ngahandi umusirimu naho ngira ari ngo manu
ariko hariho n'abavino atarabasirimu bageze umve bakaba basirimu urumva jewe icambere nacuruza amavuta y'abagabo none wayacuruza uri muri kontra ubundi muri kontra seke nayakura ino nkayajabukana uwiyemera azabikora nkura amavuta ino DHL irakora akayanza je bro wanje yaranshirira amavuta kuri DHL nkayagura n'amavuta ariko ndagurisha nareka kwisiga narisize kandi urumva kwisiga bikagufata navyo biraryoha ko kwibo turuzi kwisiga wakubura wovuga ati wewe nimba wadandaza mukorogo amanzi ukayisiga ukamanza ukikoroga nyikorogama ababozi bakaboneraho none mukorogo ubona yarafashe cyangwa ntiyafashe none tafashe mwana ubona nsanga uti bona ntari ituki muvugisha ukuri bavanye baza ko nababangamiye muzamvugira ibyo mubona nawe mvugira sawa uko biri kose kavuga ati ari ubuzima bw'iko bwakugwa hariya hari n'ubuzi utifuza gukora ari ubuzi bwakugwa hariya mu bihugu by'abara utifuza gukora wabona yuko bwahitse wavuye udakoze oya nk'ubuzi bwakoze ibihome yakora agasuzuguro je nta n'ibyo nokora ngo ndurire hejuru nze guhanagura feni zijya zizunguruka agibyo ntabyo nakoze mbe ariko hari ababikora babikora kuko apana kuvuga ko bagusumba iyo umwarabu kinazirana naco umweretse agushikije mu nzu yiwe ukamereka ko itegeko ryose atanze urikorera uzorinda uva muri iyo kontra urikorera mugabo ushize akakubwira woza ibibambaza ukamubwira ati wallahi nabyo noza ariko bivana n'ahantu uba washikiye bivana n'aho uba washikiye mugabo ikindi nacyo n'ururimi urabona kubera benshi bava ngaha nta ndimi bazi ushize hariya rero niyo mpamvu hakubwira ukakubwira ibi araza aragutegeka akoresha amasinye futa kabisuku ego prem usanga ati komiseri kamsana suguru Saudi kamsana suguru Saudi yani kemusana kamsana yana ana igade mina arabi sitacha kifaha ndumwarabu je ndumwarabu wacha je ndumwarabu turi kumwe na komiseri tuko turamubaza ubuzima yarabaye hariya ariko biri kose nowe ririmira kandi ndashimira madamu waje majo n'uyu munsi madamu arangwaye aguma mbwira Maria mutari tari je sinatorotse yarandi twararize amerekeje nanje muregeye kuko twari tumenyeranye je icyambere menye naragwariye hariya yaba naratorotse je nakorewe operation mu nda mubarabu bisigura ama intestines mu nda barayakaze kabisa je namaze iminsi ine ndyamye mubarabu mu bitaro ndani barambaze byo mu nda byose kabisa je naragwaye kubera ikizanshinge twiteze urabona ziyanshinge twiteze mane zo guhagarika imbyaro zijya nimbi ubona azasengera mu izina rya Yesu atazazi bisigura ko guhagarika twiteye inshinge zo guhagarika ziyangwa tubyare ku rugero yeziye nizo zampindi none ushobora kubyara ku rugero ukirinda ukareka kubona ego cyangwa we nivyo gukunda nyene sege hari igihe uba ufise urugabo rw'urusazi utarubwira ngo okwena nkwa rutorara rudakoze none hari ikindi kiba cyarakoze mu rukoze nta kindi urumva rero uramubwira ntajya no kuguca izo nshinge warazikuyemo izo nshinge oya ni urushinge uragwiteza tubw'amezi 3 mugabo jewe niteje ubw'amezi 3 gafata umwaka wose urumva rero ry'amaraso yagiye arambimbukanyirira ingaruka ni nayo yampindutse ndi mubara uyu munsi mu kwezi k'11 nafite umwaka nkorera abantu muhagarika imbyaro rero bazibararika mani bahagarike kabisa cyangwa baziteze mugabo yewe nyimba abantu ubundi munyumva niziteze vraiment ni nziza mugabo nka jewe nagiriye ibisanga kubera zijya nshinge sinzongera kandi umuntu ashobora kubikora utamuhana oya baramubwira ati byo bireke je barambaze kubera biteze zijya nshinge amarero yaba nari ntari muri kontra sinari kuko hajye uvuga uri muri kontra utari muri kontra bashaka gushikira utari muri kontra no gupfa nari gupfa mwari kumenya ko komiseri abaho banarapfuye kuko ndabye nk'ingene nari ngwaye uwo mwanya imagine urabona umwara bakumesera impuzu urumukozi naho nakorera mu mabuja konda oh my god yarakumesera impuzu yaramesera impuzu ngwaye abandi ntibyakunda ko nunama ko kuzicona apana bijya nguvuye kwa muganga kikagukoresha katangiye najyanye inyimba rukwezi rwose nakora bishikisha no baradigura rero bitana basaba ko ngomba gutaha
ndashima Imana kuva ngeze ubu sinigeze ngwara nta kintu kibi muganga uyu munsi ati Mariyamu wari urwaye igitato ukambaza ati none komise none we ko bakubaze hariya bagukuye mu iki je ntacyo bisa numva mfise ikibazo munda baranyumvisha mu byuma bitandukanye koko Imana ishimwe hama rero bambwiye ngira kumbaga ndisinyira n'urupfuka yabizi nta muntu babaga adasinyira ndisinyira jeje ushaka urapfa cyane ego we bakubwiye ati tugira tukuvura ariko urapfa cyane nawe urabyumva none umuntu nawe urasinyura ufata igendemeye nta bintu byinshi narasinye urapfa cyane simba burya mu ndafise inshono zitatu abantu bambaza ahantu hatatu ego mugabo aho hantu hatatu hose haragize hameze neza so ntagire umuntu yitinya ari ibintu bavuga komiseri ngo afise ibigwaragwara ngo apana nta n'ibigwara kandi abantu bakuze bamama barabatinya mu ibigwara nyine ngo wajya bamama gusanga ari umuntu makuze bakaza kumujeni bavuga ko bafise ingwara nyinshi waraho bidona bakatubwira ngo bajya abantu bakuze ngo ntubajye gusanga bakuzaniye ibigwara none wowe urafise ibigwara none je mu baba bakuze mbamo ari abakecuru n'abajeni imyaka babi nasoma nta n'imyaka 32 ndakwiza 31 32 wewe n'abafise 38 baratangiza rero sibura yuko wewe nta bigwara gwarufise mbandi dogora bumva wazikuye he ndazigwara sinu kwikingira nande on nyimba nkundaye n'umuntu umwe nijya mu Rwanda ya wenyine rego ntabyo kujya ku bintu abari soba yes of course turi kumwe na komiseri ariko komiseri ni mu bantu nubwo yiko bimuka cyane uba tumenyana amazi kwa hano oya vugisha ukuri maze kwimuka rimwe waba mukira umaze kwimuka ririgeza ka oya ni rimwe oya n'ukuri kuvuga ngo ni rimwe none kuva tumenyanya wazimukira ama waje ahazimukira nta cyarama ntubeshe cyarama umaze kwimuka ka andakazi mucyarama twari turindiriye inzi here kugira twimukire oya mva ndabikubwira ko ndabizi mucyarama inzi mwimukiyemo umviza by'amakuru ndayafise mucyarama inzi mwimukiyemo masa ndifisa amashaka cyo muvuga cyano hantu ngo hakuru reka twisubirire hariya handi amuturose kandi niko biri ubundi hariye Imana iraguhana ko niko ndabizi oya ni mpana ahubwo hariya twari twagiye n'imfata kibanza kuko hariya ni kure twarabaye yo kabisa kuko hariya ni kure paraporo yaha angaha abana bigaga mu kinama kuri lise cyaramo abakobwa banje urumva hariya nabonye ari kure kuguma mbayo kandi abana birababangamira cyane baje bakunda kumukuru urumva rero nibaze hari cyo wagaye mbona tunagaye ko bitose ko ibintu ari sawa hama nubwo ikigano tugeze gukorana hamwe mu majambo yaravutswe biravugwa yuko bivanye n'ijambo wavuze uravuga ati jewe yo nza gutoroka ariko canja hehe gukora bijya bintu hari abantu bavyakiriye ukuntu ya none ushobora kudusigura tugira dusigura impamvu wabivuze abantu batahura abantu baba bashaka umuntu avuga ati nari kujya gusambana kujya kwigurisha ivyo rero bashaka n'ubundi ndabigusubiriyemo ati iyo ntoroka kuko ndiyizi ibisantima ngira kandi aho hanze hari abajene iyo ntoroka yasinda kubwiye ngo nanjye nari kuza mfise umwana w'umuzungu ego wari kucija gukora kya mani hari ibyuki mani hari bogari abana mwe muvuga ngo muraba bogari hari bogari abantu bakunda kuja bita ijazi warajaye hari agende ho nase kuja hari yonjaye nake nari kuza mfise umwana abantu bafise iyo bafise abana kabaka benshi ugasanga umukobwa yasize umwana mu injaza ari yagiye gukora akazi nani byo mwashaka komisera akore Imana ishimwe yewe nyene ngira murarezi wanje je mbaze ati ubundi natwe dutuza amabogare benshi rero reka nje zarira iwacu iyo mpamvu nigukira muri kontra nta bibazo mbacengeneranye n'umwara kuko ndavye niba abantu dushaka amahera menshi sivyo dushaka amahera menshi mugabo uravye umwara nawe nyene urufaranga bayashese my friend aba yashese amafaranga kuburyo utorotse akakusara sigura yuko bajya batoroka amakosa ariko n'ubundi baba bikingiye n'ubundi baba bikingiye hariho abamabuja babi hariho igihe ujya mu inzu z'abarabikoze imeze usanze mabuja atekereje bose usanga ari umuriro waka ugahungana ni marayika mabuja nawe ntugira ngo muratekanije
nuko byiza usanga mabuja ari ntungane bosi naho hasara kuri mabuja ukajya mu nzu ugasanga mabuja ameze gutya wallahi bosi ko abagabo baho ntibavuga abagabo baho umugore avuze abavuze ugasanga yuko bugera kwangasha iyo nta n'imisi wayihatera kandi koko no ngaho i Burundi ushaka gukundana ukundane na mabuja ntukundane n'umubosi umukorera ndakiyegereza kubera mabuja mumarana n'umwanya niwe mumarana umwanya munini mugabo abantu b'abagabo nawe urakunda yego ariko nabisigura n'umunsi n'ubwo ko barakundira cyane oya baratwugariye vraiment baratwugariye kubera nk'icyambere abarundi nitwe twicira akazi ibi biro byo gutoroka ibi byatwononeye CV muri Saudiya uzumbaze genda bizi kubera ari amakuru naronse yuko abajya gukora hariya arashobora kubesha ko atari umurundi akagukora umunyarwanda uhinduye passport nk'ubu nagene uhindura passport bace banyakira kubera iki baba baza ati unatoroka twebwe twishwe n'iki gutoroka urumva dushaka amahera menshi bajya barabuna abo bagenda baracavura ariko hako wovuni gukora amahera make wovuni gukora amahera menshi ukorera menshi mugabo umenye twebwe twonona CV y'igihugu cyacu kuko sumwe si babiri si batatu urumva ugasanga nk'urupangura umwe abakozi bakiriye amabuja basigaye ariho bikoropera batanga kuvugana jewe yani anaruhira ishagara Burundi la mafiti dakaribetana urumva aba bakabwirana kubujya kumubwiye ati ntuzanire umukozi w'umurundi kare cyane zazana mu Filipino ntabwo nzana umurundi hajya anye byo buzi gukora abarundi kazi Filipino abahindi ni benshi aba Bangladesh bibaze kuko bafata abarundi kazi siko bafata aba Filipino nabo kubera iki bagugwa amahera menshi aba Filipino uruhu gwera rugugwa amahera menshi paraporo yiwacu bakorera menshi kandi babagura amahera menshi kandi nabo binjirayo cyane bariyo ni benshi ko bo batangura kugira bobo abarundi kazi bahembwe nk'ahembwa Filipino n'aba yani ikintu kibuze twebwe twabuze abaduhagararira urabona nk'ubu impamvu twebwe n'ubu inzara izoguma yadukubise nk'ubu urabona yuko leta yatse kugira abarundi basafiri miliyoni 155 kuri kampani imwe kugira bugurura ibiro mugabo muri Filipino mu Buhindi hajya hariho ibigo bijejwe gusafirisha abakozi ibigo bijejwe gusafirisha abakozi mugabo rero ikintu ngabo Burundi urabona batse amahera menshi hafu rero baca kugira ntibabikura no mu nzu basi iyo bayaka hakaboneka ababosi bisinya kuyatanga bakareka abantu bakajya nawe wagiye hariya mwebwe mu bashoferi ko nta muntu winjira mu nzu y'umwara abashoferi hanze yani kumanuka soreka yego urumva nta mugabo yinjira ibintu nk'ibyo nta mugabo yinjira mu nzu y'umwarabu nk'igikunda komiseri n'umisi ariko yitegura muri minsi kweri mbebasha ninde yaza mwaza mundu ncaguze umuntu yaza mpano weri koko Mike nawe wamwiwaje iki amwumvise kandi ntunkwegere Mike ntunkwegere Mike bangano we ntunkwegere ndakwiyamye wa mugabo yezo uko biri kose dore ngo usanga Mike ari umugabo w'abandi nawe uri kuranshinja na waba nkwegeye ko watuma yahukana uramwuba oya sinda namuba none iyi ni kado nahawe nubwo natari ko n'impeta wari none ko usura neza turabishimye none rabije niye bara none iyi nese ni wowe ngendeshe yayi nari impeta nayo kandi twari nuko turabagenzi tu none turankana Jay wapi twe turabagenzi kuva kera nta kirenze nta rukundo twebwe yaranyasisha yakwanse kubera nibaze ko iryo kosa torikora kandi ikosa rinini kandi namenyanye nawe kubera we biragoye okay ko biri kose ribaza ko ukora ikiganiro kugira ni ibyo wavuze byinshi byo muri Saudiya abarundi babimenye arabarundi babimenye so urakunda kuvuga ngo bakore cyane kugira abashobore kudasuzuma n'umusuko bitima kumbe y'ukudasuzuma man uze ngo nkubwire ibirongorera boko yeye
nawe ubiravye kweri mbona usa n'uwosuzugura duhuriye mw'inama ugisha ukuri biga bivana no kuronka oya banza ureke apana kuraba amafaranga ngaha mu muji kugira uhabe uteka imitwe sinigurisha ku banza ureke sinigurisha ku mapave sinigurisha ngo ingo turaryamane hamaguha amafaranga no kubera Imana yampaye ubwenge impano ubwenge yampaye ubuguvu impano ubwenge cyane ubwenge impano nyine nabukoresha jewe ntuza abana n'undi muryango urabona nta n'abandi bashitsi bamenye hari abashitsi baraza kunsura bakeneye kurya urumva none uvuze ati kugira nkora iki kugira sinsuzugure genda kwambara baravuze ari ibintu urambona mugabe ibiro byanjye ndashobora kuba none ncuruje nk'impuzu online wabimenya gute nacuruje utubuto online wabimenya gute kuri nari status aho murambona okay ntangira naturaba rero sasa hari mu muji ukorera gikwiye zose kugira tadukorera ko ari oya sindabakorera ko rero sasa nawe mu minsi uzoze kwishorera ko ngomba kutukurura iduka rimeze neza ry'amavuta rero okay bwira akajambo kanyuma ko gusozera abashiki wacu bari muri Saudi Arabia ariya anye za Kuwait Oman cyane ko wabayeyo Mani muze muradusengera natwe tuzogaruke mama baratwugariye wabo bifuza gusubirayo ikindi nacyo tureka dusabe leta mani nukuri Leta bikora rero abajayo mugabo hari amahera batanga ariko ntiyabaragera mugabo kwe ndagira twicire mu bana murabe muturekure tugende tujye kurondera umugati w'abana wallahi tugira dupfire mu bana ama passport turayafise yani twabuze nico tuyakoza urumva mugabo murabe mutwugurira inzira natwe turabe ko twomera nk'abandi urabona kuva twaragiye ibintu byo kurwanira abagabo byo kurwanira ibiki byarapfunditse mu gihugu cyane abantu ntibazicara kubera bakwanira abagabo bakwanira abagore urumva bagenda hariya abagabo babo baba babaretse cyane hari ibintu byahindutse gamu kubera abagore bose twakwiye amaboko hano umunsi wa munarongora ureke twubake n'amazu tuze turabashyira mu mago n'ibyaba ngombwa n'ibyaba ngombwa tubashyire mu mago Sorry boy. Yatenya gukora igoya ariko. Nibasanga urudemo ngari bakinze niyi. Uzaje uzana n'urutwe rwawe none ntatuba yakorongoye tuba. Amindura impapuro zikaje zibizana. Nawe wazihindura mugabo tuba wararongoye turibeshe. Hari ibyo bintu murakunda kubikorera ko abademu. Mugabo rero je nababwiye abademu ba Saudi urufaranga rwayo muze murarubaho ngabo batipe. Bazarukubita batipe w'i Burundi. Ega nawe kugira ubukoko ko bazi. Mani bazikubita mbameze umeze umenye hari icyo urabona mpinduka ubona nako umenye umusitari kwa kundi cyangwa wagurishiye apariseri gatatu shaha tugende nkwereke ko biserekana gushimire cyane yakuvuna ahubwo usubiye no kwivuga kandi kiriya amafaranga ugende kwigurisha mane eka nzajya utwo nahorako hajya n'iby'abana nahajya bikakankora gana gushimire cyane yego kandi murabe mutwuhe umunsi mukuru dutemberere gutyo nyine umunsi mukuru turawukeneye kandi tubashimire kandi umwaka mushasha muze muwuge ntutujye n'abandi mwese thank you so much. I wish you happy new year 2024 uzoba biri umwaka w'umugisha. I'm Starboy, number one presenter, last man presenter. Yenzo uguramo imodoka. I like to support everybody in our country. Don't forget, so in Star TV kino kiganiro nukibona ufata ugereze bagenzi bawe inshuti bakuri subscribe kugira abandanye kugira ngo cyo Star TV. Ndabakunda cyane uri ko aramfasha gufata ama image bamwita Meshaki. Ni wari ko aramfasha ama image Imana imuhezagire cyane wubawe cyane. Komise. Thank you so much. Yes. Kugura amarori bashyira bakunda. Unuko mwambaye amarori kugira bakura ukuntu ufise amaso meza cyane. Uri cyuki. Yesi makeup washize. Tena manye misi yose yani usemeje ukweli yani ariko makeup ndayibona. Ndayibona. Mbona chubaje. Uri cyuki. Ucha gusora rumva naho yo kwigira umukisoda yabikora.
bubahwa ahubwo abakizwa dushimigwe. Okay, Imana ibahezagire cyane. Bye.